A little boy of 13 was on his way to school. He heard a crowd of people laughing and he went to take a look. Thousands were listening to the stories of one man. He spoke with such wisdom, even the kids could understand. The hours passed so quickly, the day turned into night. Everyone was hungry, but there was no food in sight. The boy looked in his lunchbox at the little that he had. He wasn't sure what good it'd do. There were thousands to be fed, but he saw the twinkling eyes of Jesus, the kindness in his smile, and the boy cried out with the trust of a child. He said, "Take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. I surrender. Take my fears, my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all to feed them all." I often think about that boy when I'm feeling small, and I worry that the work I do means nothing at all. But every single tear I cry is a diamond in his hand, and every door that slams in my face I will offer up in prayer. So I'll give you every breath that I have. Oh Lord, you can work miracles. All you need is my amen. So take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. I surrender. Take my fears, my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all. I hope it's not too small. I trust in you. I trust in you. So take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. I surrender. Take my fears, my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all. No gift is too small. A little boy of 13 was on his way to school.
He heard a crowd of people laughing and he went to take a look. Thousands were listening to the stories of one man. Maya pa sisilimpo kaya katamungan, Miyerkules ing 17 a Domingo ning karaniwan a panahon. Pakiabetala po king kaya katang banal misa para king kapasalamatan Willie Marie Gozon and family. Gozon Cars king kayang 22nd year anniversary. Violeta Miranda family. JB Tamundong, Lito and Lori Safanta and family, para king kapasalamatan king Aldoning Kebaytan, Elsa Nukup del Rosario, Beth Palo, Lydia Tayag, Max Sampang, Jansen Lapera, Father Larry Miranda, Yolanda Collis Sky, Alvin Reyes, Josephine Tamundong, Janine Cruz, Sian Miguel Pelayo, para king personal akayadwanan, Nelida Pedregoso Co, Herminio Linet Nukum and family, Amor and Carmelita Bautista, Leticia Wu and family, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sarah Gokingko, Bernie Baby Hanson and family, Amiel Pantig, Andre Joseph Pantig, Maria Maida Luta, Rose Kapati, Joy Espino and family, Rosana Reyes, Phil Janet Castro and family, para king Malagwang Kapaldanan, Ronaldo Tizon, Vincent Ocampo, Amiel Calma, Pamela Patawaran, Choi Kaigiran and family, Jesus Candelaria, Edwin Calma, Joyce Galang Manyong, Maricar Cabral, Gloria Panlilio, Carmelita Olalia, Juanito Palyasige, Ricardo Cruz, Elerbito, Glenda Pantig, Queenie May Bartolome Escalona, Teresita Tongno, Doktora Andrea Alarilla and de Guzman, Pasita Ponce, Camila Canlas, Early Calmang, Justin Paulo Gomez, Gigi and Eric Blanco, Jennifer Manalang Canlas, Chopelo Ferrer Sr., Alfredo Ocampo Jr., Anthony Chase Coco Gozon, Ernesto Dizon, Evangeline Di Macali, at dinganggang kakaluguran at kamag-anak amasakit. Para kingalananggang kapainawan ng kapatatang Mayang Munabi, Joseph Lilin, Brian Joseph Liwanag, king kayang 5th death anniversary, Eileen de la Cuesta, king kayang 40 day, Reynaldo Pelayo, Elvira Dizon, Jules Joshua Paule Panganiban, Marnie Gel Manyalong, Aurora Buwan, Magno and Francisca Hipolito, Serapina Yepes, Democrito Aison, Inocencia Ignacio, George Buwan, Angela Torres, Rico Torres, Rosita Suangco Mariñas, Almarita Santos, Josepina Crisostomo Santiago,
Alex, Resurrection. Alejandro and Milagros, Resurrection. Martin, Angeles. Ricardo and Lucia, Passion. At ding sa Blancaladua, Kim Purgatorio. Talakad tamo po, kantang dalit, apamkulan. Balayan at talatuki, balayan na mituburan, balayan na inaus mo, balayan na pinili mo, balayan mo o Ginoo, kaya ka ng pakayapan, kaya kang palabungan, kaya kang pabanalan. King Ligyoning igpampo ng anak, panimbanal Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka ang timurin. maya pa sisilim po. Maya pa sisilin po, amo. Akita sana yung tunetang kayamanan, ing tuneta mong peka mawalagang perlas, king biyata mo. Nang kay pakpalit tamo iti karingay masyadong mawalaga. Nagkakatang problema ng mga lating bagay, susukal tayo at pakipalit. Itang katang tunay kayamanan, ing kayarian ng Diyos, king biyata mo. Kapatad so pa nakatasanan ng pakalulo ng Diyos, akit tayo, ing katang tunay kayamanan, at ibiyetangan ing kaganagana, bantaya mo apagtamasan. Karing panahon may kasalata mo at may kulang, mangyatang kapatawaran king Diyos. Itangan po, Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uli may kasalak ng bina, king isip, amano, at dapat, at may iluwang kakulangan. Uli nita, ipaniga po ko, kasanta Mariang Kapilan mang Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. ing Diyos sa may payang tuto, pakaluluan, nakatamot, king pangapataw, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbye, alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ganakan tala po rin kaya katang intensyon, king misang iti. Oy paming tsubanwa, at alapang mingwami, alang bage banal nungalaka, alang bage maulaga, tarian mo, ingya kaming daklat papunta, king bie alanganga, kapamlataning matampamong pamanggamit, karing kanwanan pagkalub mo ketiking yato. Iti adon mi kapamlatanang Kristong ginumi. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamasangibot, kilibro ning Exodo. Kinuldas siya kimbundok ning Sinai i Moises. Daralano ring adwang tapyas abu ato, akasulatan daring kautusan. Meging maslagya ing lupa na, uli ning pamakipagsalita na king Ginoo. Dapot nabalo iti. Inyang akit deri aron at ding sablang tao. Ikit da king ing lupa na maslagya. At ereboring lapitan, uling tatakot la. Dapot, inaus nung lumapit Moises. Inyali napit ya kaya iaron at ding sablang pamuntok na nimbalayan. At may kipagsalita ya karela i Moises. Kay ba't na nito? Linapit la migpadurot kaya rin sablang memalen ning Israel. At selita no, nungan Moises, karela ring sablang kautusan abenyena ning Ginukeya, keta kimbundok ning Sinai. Inyang mayari na migsalita karelo, tikpan ning belo,
ing lupa na, nilulubya i Moises, kintoldang tuknangan ng Ginu, ban makipagsalita king Ginu. Leko ni iting belo, king palwal na, ibat king toldo. Sabyan na kareng memale ng Israel, ing sablang pasabi ng Ginu karelo. Akit da kanita ring tao, king ing lupa ng Moises, mas lagyo. Inya, pasibayo na yung takpan, king belo, ing kayang lupa. Ene lalako iti, hanggang iyo pasibayong lungub, king toldo. Ban magipagsalita, king Ginu. Ingamano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Indalit apakibat tamo po, banalya ing Ginong kakatamong Diyos. Banalya ing Ginong kakatamong Diyos. Purinya ing Gino at kakatamong Diyos. Samba kayo arap ng torono. Banalya ing Gino. Banalya ing Ginong kakatamong Diyos. I Moises at i Aaron, pari nala. I Samuel naman, menalangin niya kayo. Detingan king Gino, minausla at pekibatan nala. Banalya ing Ginong kakatamong Diyos. Migsalitaya karela busal ng biga at ti parandala rin tuntunan akautusan na abinye ng Gino karela. Banalya ing Ginong kakatamong Diyos. Ing Ginong kakatamong Diyos, sukat yang puryan, king banal ng bundok, kakatamo yang samban. Uling banalya ing Ginong kakatamong Diyos. Banalya ing Ginong kakatamong Diyos. Talaga tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ingig pa ning ginutang Hesukristo as lagano sa ring kakatang kaisipan. Banga balutang ing degulan ning kapanayan at kakatang kayawos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kakang antimurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakareng kay kaldan. Impamagari ning Diyos, kawangis na ning pibandyan, ang makakutkot king gabon. Mipainta ang akulkul na ning meto nga tao, at timbuna ning pasibayo. King tula na, mekoya, at pisali na nga ning sablang kaya tinana, at kaybat migbalik yat selin itang gabon na ita. Antimuri ning pamagari ning Diyos, kawangis na ning metong amanya ding mga mala perlas. Inyang may katuklas siyang metong a perlas, ay karaniwan aulaga at legwan, mekoya at pisali na nga sablang at tsukeya, at selin ing perlas. Kapatating may pabalita ni kayatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Search and discover the true treasure. Ito po yung kikatang ebanghelyo. Panintunan niya at hakit siya sana ing tunay kayamanan. Treasure hunting is something that people do. Pantunan dala rin kayamanan. Datang mga albog barko, neng kaya ti kukulkul, kareng gabon, kareng gulot pisamban,
mantun lang makasalikot a kayamanan. Makanya niya naman kanu ing kayarian ng Diyos. Maulagaya, pero makasalikot tiya. May agadakakit, ulata. Dapat may panintunan, dapat may salugsugan. Dapat balo may pantunan mo. Dapat balo may kayamanan na yamanwanta mo. Know your treasure. Recognize the treasure because that is very valuable at the same time. Kanita, makatula, king meto nga eskwela, ating kaming game, kareng anak. We have a game for children during Easter. Papalawe ka retang ebon, detang Easter eggs, dinrawingan mila, pinainting mila, penyalikot mila kareng lalam-lalam luklukan, lalam tanaman, pakasalikot la. Deng anak kamalati, daman pala yung tingjan itang pialong, deng mapilan. Detang matwa, balo dala rin pantunan, daretang ebon. Detang anak, kaya liwa, pulay, durot non durot. Nya pala lalang nga kakwa, da naman balo, impanintunan do. How can you participate in treasure hunting when you do not even know what you are looking for? Nga na po, seek and you shall find. But what are you looking for? Nano talaga yung pantunan mo? O kagalang yung balo yung pantunan mo? Is it possible that you are working so hard, you are so successful already, and yet until now, you really do not know what you are looking for? And do you know the real treasure? Kanita po, keti Pilipinas, ating meto nga fisherman kem Palawan, nabalo, ini palang kayang sasalikot kayang lalab ng katri, iapin niya yung peka maragula perlas kayang mabilo gayato. The fisherman from Palawan did not know that he was keeping at 34 kilos of pearl found in the Philippines as biggest pearl. Philippine officials believe that they have recovered the biggest natural giant crown pearl in the world, weighing about 34 kilograms. The pearl was found 10 years ago by the fisherman who was unaware of its value and kept it under his bed for good luck. Gawa ng anting-anting, pisala sa likod na iking lalab ng katri. And the Palawan official said, "We were amazed when he brought it to us." And she told the local media and officials they're waiting for the confirmation na talagang peka mabayad siya at peka maragul a perlas. King mabilo kaya ato. Lon mo na, atin niya palang kayamanan, ining taga Palawan, makasalikot siya king lalab ng katre. Is it possible that you also have the treasure in your life? At yun ay kaya kayong kayamanan, pisala sa likot me, may mangkikilalanan, yapin pala yung kayamanan mo yan. Recognize it. Are you ready to barter with efforts, time and abilities, sacrifice to acquire your treasure? Kasi neng kay tala papansinan at tsunala pala. Neng kay we downplay the opportunity already there. Ating po nga duwang salesman, magtindala sapatos. Itang karelang boss, send salesman number 1 to the mountain. Pipadala na kayang bunduking meto nga salesman. Meto lang kaundeng, sapatos, tsinelas, sandals. And the salesman went to the mountain. And he was so disgusted. He was so disappointed. You know why? May dala siyang sapatos, tsinelas, sandals sa isang kahon. Pitinda siya. Kaya lang yung mga taga-tribo sa bundok, they are barefooted. Alalang tsinelas, alala sapatos, makatapakan la. They are barefooted. Sabi niya,
This is very insulting. Yung kasama kong mga salesman, nasa syudad, nasa mall, nasa sa mga lalaking department store. Sakit naman ang ginawa ng boss ko sa akin. Pinarusahan ako. I was demoted. Dinala ko dito sa bundok, nagtitinda ng tsinelas, sapatos at sandals. Itong mga taon dito, hindi man sila nagsitsinelas, hindi man silang sasapatos. You know, the next day, he went back to their head office, dala-dala niya yung kahon ng kanyang paninda, hindi man niya binuksan. Galit na galit sa boss niya. Sir, you insulted me. You demoted me. It's unfair. Pinadala mo ko doon sa bundok, titinda ako sapatos, tsinelas. They are barefooted, di ba sila tsinelas? Lalo hindi sila magsasapatos. Sir, I resign. He gave up. Yung boss naman, he accepted the resignation. But the boss, the owner of the company, has his own vision, and he did not give up. He took salesman number 2 and sent him again to the same tribe with the same box. Hindi bang binuksan yung kahon? Dinala dun sa bundok. Nung nakarating yung salesman number 2, nanlaking mata niya, wow, sabi niya, wala pang tsinelas, wala pang sapatos, wala pang sandals ang taga rito. Binuksan niya ang kanyang kahon, pinakita niya yung mga sapatos niya, pinakita niya kung gaano kaganda yung nakatsinelas pag naglalakad. Hindi ka matitinik, hindi ka masusugatan, makakapaglakad ka ng mas malayo. Pinakita niya yung mga sapatos, pwede kang tumakbo, pwede kang mag-basketball, mas mabilis. When you have shoes and rubber shoes, when you have sandals, you will be protected. Pinakita niya, you know, after 2 weeks, sold out ang kanyang sapatos, tsinelas, at saka sandals. Nagbalik siya sa kanyang boss. Sir, thank you very much for the opportunity you gave me. Solong-solo natin ang market doon. It's a virgin market. Ako pa lang ang pinakaunang nagtitinda ng sapatos. Captured audience. Sa atin po lahat. Sir, nagbalik ako dito. Order pa akong 3 kahon. Kasi maraming naghihintay. Nag-order ng sapatos, tsinelas sa akin. Thank you very much, sir, for this wonderful opportunity. Question. Anong pagkakaiba? Pareho lang yung sapatos? Pareho lang yung produkto? Yes. Pareho lang yung mga taga-bundok? Yes. The same company? Yes. But the attitude of seeing the opportunity, the treasure in the situation, made the difference. Yung isa, galit na insulto, na demote daw, he gave up. He was so resentful. The other one so happy, so blessed. And he found the treasure and opportunity in the situation. Huwag kagad negative. Huwag kagad masamang kikita natin. Ano pa yan? It's just a field. Meron palang nakatago na kayamanan dyan. Parang yung mga bees and flies. Alam niyo po yung bubuyog at saka yung mga langaw. Sa mga tao, huwag kayong maingay, no? Sa mga tao, merong ugaling bubuyog at merong ugaling langaw. Sorry po, no? Pero ganito po yon. Yung ugaling bubuyog, naghahanap sila ng bulaklak. They transfer from one flower to another beautiful flower in the garden. Anong hinahanap nila sa bulaklak? The sweet nectar. Yung matamis sa bulaklak. Ano pa yung ginagawa nila pagkatapos ginawa? In exchange, they pollinate. They transfer the seeds from one flower to another. Dumarami ang bulaklak at nagkakaroon ng bunga ang mga halaman. Wonderful mission of the bees. Yan ang ugali ng maraming tao. Pero meron ding yung iba naman parang langaw. Inahanap yung basura. They're looking at the garbage, yung tira-tira. Langaw nga eh. And they spread the germs and the bacteria. Kaya minsan sumasakit yung tiyan natin. Kung minsan kailangan nating hugasan ang ating mga pagkain, naka-screen tayo. Meron pa tayong pang-alis ng fly, no? Kasi ayaw natin sila. Dala-dila na ng mikrobyo at mga bakterya.
I think people who see the flowers, who search for the nectar, the sweet nectar, and pollinate the flowers and the trees, they give us honey, sweet natural honey. Pumili kayo. Anong klaseng tao kayo? Do you spread what is sweet and beautiful and give life as you pollinate the flowers and trees? O parang langaw lang? Kinakalat-kalat natin yung masama, yung hindi maganda, yung problema, yung kasalanan, pagkakamali ng ibang tao. I hope you discover the treasure in each one of us. May you be that bee that discover what is sweet and beautiful and spread that beauty among our community. Kung ano ang hinahanap mo, malamang yun din ang makikita mo. Kung hinahanap mo bulaklak, makakita ka ng bulaklak. Kung hinahanap mo yung basura, makikita mo yung basura. Hindi mo makikita ang hindi mo hinahanap. You should be aware of what you are looking for and make sure that what you are looking for are treasures, valuable and important. Hindi yung chismis, hindi yung kasiraan, hindi yung nakakasira sa ibang tao. Be a treasure hunter. Affirm the treasure in each person. Masipag yan, mapagdasal yan, banal ang tao yan, masipag ang batang yan, masaya ang pamilyang yan. You see the treasure in your neighbor, in your family, in your friends. Do you really know where you are going to? Sabi ng song, do you know where you're going to? Yung song. Pero gusto kong dagdagan yung song. But do you know what you are looking for? Sabi nga nung you too, I have not yet found what I'm looking for. Because are you really willing to let go of what you are holding now to embrace the true treasure or the pearl of great price? Kailangan naman pag nakita mo na itong kayamanan, kailangan nakahanda ka bumitaw dun sa dati mong inahawakan. The man, the treasure hunter here, when he found the field with the hidden treasure, when he found the pearl with great price, he sold everything. Pisalinangan, likwanangan, ing dati ng pibandyan at kinahul na tinggap ing mas maulagang kayamanan at perlas amal. This is the kingdom of God in our life. Iting kayarian ng Diyos, kimbiyata mo. It does not matter if you are slow or even if you are not fast, as long as you are moving forward toward the right direction of your treasure. E baling ka mabilis, kalupad rin ang liwa. E baling ka mumunang dili, kalupad rin ang liwa. But what is most important, slowly, you are moving towards your treasure. Ditak-ditak, miras ka, muring ka rin. And in the gospel, when he found the great treasure and he gave up everything, there is one peculiar expression and definition of the treasure hunter who found the treasure. Nano po ito? The person finds it and out of joy, he sells everything and goes to buy that field. Sa kanyang kaligayahan, hindi masamang loob, hindi mabigat, hindi mahirap. Ang saya-saya niya, binenta ang lahat ng kanyang kayamanan para lang makuha itong tunay na kayamanan sa buhay. That giving up everything is not painful. It's not an obligation. It's not a sacrifice actually. It is a joyful experience of giving up to embrace the real treasure. Sabi ni Pope Francis, have the courage to be happy. Sana maging malakas ang loob mo para maging kang masaya. Hindi lang pala yung masaya, basta masaya ako kasi mabait yung tatay ko, mabait yung nanay ko. Kung hindi sila mabait, kung hindi ideal yung buhay mo, kung may sakit ka, kamukha ko, mayroon akong stroke. I cannot run anymore. I cannot walk a long way. Masakit pag naglalakad ako, but I have to walk. Pero when it is not perfect anymore, how do you do and find joy? Sabi ni Pope Francis, even when we have problems, when we are tired, when we are sick or too old,
choose to be joyful. That is the person who discovered the real treasure in your life. Merong sine nung seminarista kami, 1994, actually ordination year ko to. Ang title ng sine, Richie Rich. Yaman, no? Richie Rich. Ang bida dito, of course, si Richie. Ang apelido nila, Rich. Ang bida dito si Macaulay Culkin. He's the son of a billionaire businessman, but must have to fight, no? Kasi mayroong siyang kalaban yung tatay niya sa negosyo, si Lawrence Van Doe. He's a top executive of his father's company, but he wants to destroy the family of Richie Rich. At may kasama siyang mga magnanakaw. May kwento-kwento, ang tunay na kayamanan itong mayaman na bilyonaryong pamilyang ito ay nasa ilalim ng kanilang bahay. May underground yung bahay nila at doon yung kanilang malaking vault, nakatago ang kanilang kayamanan. Kaya itong mga magnanakaw, sabi nila, habang wala yung mga tatay at nanay niya nasa abroad, pasukan natin, pumasok tayo sa bahay. Kunin natin ang kayamanan nilang nasa ilalim ng kanilang bahay. It was rumored that the greatest treasures of the family were hidden in a giant vault underneath their big mansion. When the thieves entered the hidden vault, they were so disappointed because what they discovered as treasure of the family, nung binuksan yung vault, alam nyo, kala nila ginto, perlas, mga diamante, mga pera, hindi man. They were family pictures. An old guitar, gift of Lolo and Lola to Richie Rich. Diaries of the old. Family memories and memorabilia and gifts from dear friends. Yun pala ang tunay na kayamanan nitong mayaman na pamilya. I hope we discover the real treasure. Kasi kung minsan pag sinabing treasure, pera-pera lang yan. Our kingdom of God is the treasure that we are looking for. Know your treasure. Know your true treasure. Be ready to give up when you have found what you are looking for. And find your greatest joy as you embrace the true treasure. May God bless us all. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Continue with your treasure hunting. Talakat tamo po, pasyag tayong kaya katamong panalangin, kimbalig imbukasyon nga tapong makibat, Ginu akamtan miyasana ing banuang mitmong legwan. Ginu akamtan miya sana imbanuang mitmong legwan. Para king Santo Papa, ring obispo at ding pari, at tuklasan da sana impibanjaning banwa, king karelang bukasyon, amiyatang akatungkulan, ipanalangin taking Ginu. Ginu akamtan miyasana ing banuang mitmong legwan. Para ka rin pamuntok politikal, kapilan man sana ela milalako matsabal, king sabing ulaga ning upaya at pamamuntukan apikalob ning Diyos karela. Ipanalangin taking Ginu. Ginu akamtan minamasaya ing banuang mitmong legwan. Para ka rin daralan kasakitan, tungyanda sana iti anting sakripisyong kailangan dang dalanan, detang mga intulid mabilang king pagarianing Diyos, ipanalangin taking Ginu. Ginu akamtan miyasana ing banuang mitmong legwan. Para kaya katangan akilalatala sana, king ing kayarianing banwa, yaying peka maulagang kayatinan, amalyaritang abandi, ipanalangin taking Ginu. Ginu akamtan minamasana ing banuang mitmong legwan. Ngini po, adwan tamong sarilitang kapagnasan. Oy paming at banwa, apakit misana ing kaya kang lugod ka pamilataning alang kupas ming pakamal, kaya ka at karing kaparaming tao. Pagkaluban mo kesa ng grasyang makatuklas at makakilala king ulaga ning kayarian karin banwa. Iti adwan mi kapamlatanang Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Malukang
Ayiling anak mo, ulim balumi, tutulang maluka, gawan mong karapat-dapat, tanggapan mo, Ginoo. Talangad tama po. Manalangin kayo kapatad, bandating kaya katandaan, matanggal parapan ng Diyos, igpang mayupayang totoo. Tanggapan niya saning Ginoo, itindang karinggamat mo, kingi kapuri at ikaligayan ng kayang lagyo, king kaya katayang kasaplala, at ni mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, tanggapan mo lareting ayin, ame piling ibat, karing dakal akalam. Papagbanalan mo na sana, reting misteryo, at tariyan mo kami, king biyeng alanganga, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo nga. At kaya ka antimorin, Yat na yo reng puso. makayat na nung king Ginoo, Pasalamatan tayo in Diyos aginutang. iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos ngalangang at lubos mayupaya. Kapamlatan ni Yesu Kristo ang ginumi. Kaya binayo mo yung sablang bage at dininan mo keng dake king kaganapan. Bistaman Diyos siya, linubas na yung kayang sarili, king kaligayan at kapamilatan ng daya ng mibubu, king krus, inatad ne ing kapayapan karingyato. Ulinita, mi parangalan niya baboding sablang lelangan at meging pagmulan ning biyeng alanganga karing sablang susuyo kaya. Inya kambeding sablang koro ringangel karin banwa, daralit min kaya kang ligaya lain makyabe king alantok ng dang pamamaya kapurian kaya ka at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, Diyos mayupaya. Mitnoy ay madwa, at ilabot king kekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Nuanying daratang, kilagyuning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banaloig pa, igang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampume, pabanalan mo sa narating ayon king espiritu mo. Ban para kaya kami malyalang katawan na daya ning ginuming Yesu Kristo. Baya mi daon ko sang lupking pamaylasan at kamatayan, kingwaning tinapit pe pasalamat siya kaya ka. Piraso na at binyene ka rin kayang disipulos nga na tanggapan niya iti, ikongan at kananya. Iting ka na akong katawan na mi daon para kaya kayungan. Makanyan mo naman kay baning apunan, kingwaning kalis pa siya ba yung pepa salamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti, iting kalis nga na akong daya, ing daya, nimbay talang hanggang tipa na mibubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao, ban kanita mi patawaran la rin kasalanan, dapta niyo iti bilang kapigaganakan ka na ako. Ipasyag tayo ang misteryo ng kasalpantayanan. Ikristong medeya, Ikristong mebeya, Ikristong mabeya at datang yapa. Inyang yan igaganakan mi o igpa, kamatayan, pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon me keka, tinapen ng biye, at kalis ng kaligtasan. Layin ming pasalamatan keka, yung pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king ikaming sanang
misulusulo kikataon at daya ng Kristo, tipunahan na kami ating metong ning banal Espiritu. Ganakan me o ikpa, Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugut, kambe ng Francisco, kay kaming Santo Papa, Florentino, kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, ading hanggang malugod na susuyot, magobra, sasawp, king kay kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na kay king parokyami, king Banala Cruz. Ganakan mula naman ng kapatad ming pepaynaon at maninayang subling miye, ading sablang miyango abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at inupat king malmong kaburian kay kiraban ng panahon, puriyan dakat paligayan, kapamlataan ng Kristong kaya kang anak. King kapamlataan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutuka, gumning balal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Kaya benang Jesus, manalangin tamo, kikigpa, king panalangin, tiruna, kaya katangan. Ipaniatyuban bisang banyelagyo mo, datang ke kami, ingkayayan mo, mi pamituan yelo mo, ketiking yato at king banwa, mi pamituan yelo mo, ingkakanan mi, king adado, ibigay mo ke kami, ibigay mo ke kami, king adonyeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami ke ka, anting pamamatawad ni, karing mi kasala ke kami, emo ke ipay, sa walking tukso, nunay ikamos king marok. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bat king kasaupan ni kaya kang pakalulu parati kay mikabos king kasalanan, midigtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kang kayarian, kayo payan, at iligaya, magaman, kingalanangga. O ginuming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya aming kasalanan, nanelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo yan po ang bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman kingalangan. Amen. King kayarianing Diyos, metong kareng kayamanan ken yapin niyang kapayapan. Pwedeng peka maragul ka bale, peka makwalta ka. Pero nung alakang kapayapan, malamo lang kwenta. Kami patudtud, kami paindaton. Anya yung kapayapan ay ni, metong niya kareng kayamanan ni daketa mo, kareng kaya betang sisimba. Kapayapan po kayo kongan. Kapayapan po kayo kongan. Kordero ni Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ni Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ni Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Nyo'y kordero ni Diyos, ni Jesus, sa milalako, king kasalanan na ninyato, nuan la mayaws, king apunan na ning kordero. Ginoo, matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang.
O Yesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may iting sablang bagi, at pag nasangkuing tanggapan da ka, dapat paulina ningening penandit, era katanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka balamuwari at tsuka ka rin, at pakisan mentong keng lubusan ng sarili ko keka. Emo sana pa ang tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Ingeno yang pastor ko, yang mangat mo, king kakulangan ko, kapilanman, eko kagisanan, uling sabla, kaya manibatan, Ingeno yang pastor ko, yang mangat mo, king kakulangan ko, kapilanman, eko kagisanan, uling sabla, kaya manibatan, papagpay na ako, king malamong alikot, king maglapo adanom, karinda ko tatarian, yaing pastor ko, yaing Ginoo ko, yakabot, ing bandi ko, ing Ginoo, yang pastor ko, yang mangat no, king kakulangan ko, kapilanman, eko kagisanan, uling sabla, kaya manibatan. Orasyo Imperata. O mapamakalulong pong magmalasakit na igpami, lalapit kami keka, kaniting masipit na pamangailangan mi. Adwan mi keka, kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakal kasakitan kaya kami, at may kamate ka rin dakal tao. Adwan mi ngeni keka, balikdan mo kaming mitmong lugod, yatchat me kaya kami, ing makaulo mong gamat, ating takot mi king sakit at kamatayan, alinan mong kapanayan, pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at pasulungan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ning mamuntukan king pambansa at lokal, para king kapakanan daring memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi na rin doktor, narsis ading sablang didingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening beluan at masabal. Pagkala mo ing kalausan na kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling da sarili da, king pamagdingap karing masakit at emula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mi retang miyawa, kumayiplasanang malalagwa. Ipanalangin ming yangat mula sana reng nilingap karela, kapamilatan na ning alanganggang, at pagkalaman mula sanang alanganggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kay kami ing grasya, reting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, king kakayap daring sabla, ban makasawp kami, retang mangailangan na pakakalulo. Mananasan ang paulining masabal at pamagmalasakin mi para king metong at metong, mikabiyos kami, alang kasasagkulan, kaniting krisis, at layon tarian mo kami, king pamagbayulog at kabanalan.
iti aduan mi kapamlatan ng Kristong Ginumi. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo po. Talakad tamo po. Oig paming malugod, tatanggapan miya ing sakramentong magmasusi king kapaganakan, king kamatayan, at pamanyubli ng mebe, Kristong anak mo. Kamablatan iting kalam, ilapit na kami sana, king alanganga mong kaligtasan, iting anaduan may kapamablatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo nga. At kaya ka antimurin. Bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya, kilagyo ni paampan ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Kaya katang misa, midawne, umeyot kilalanan, ing tunay kayamanan, kaulan nyo iti, at matula tamong pagselebran. Salamat, King Diyos. Itamuing kayang balayan, ingkaman ang kayang papastulan, pakatipon tamo, pasalamat tamo, kikilala king kayang kaya.